Peter NDUBAI uria ni mukaririgitie wa kiama kia DP NATAARITE thirikari kuthikiiria mateta ma NTHUKI IMBITHI makonie rwaria rwa finance bill akionania gwati mbaru wawe kirimbe mbithi na acokete aromba abunge kuthikiiria moni ma akenya mbere ya kuringa kura ori muswanda uyu wirigirite kuringirwa kura tuko ya royo Kevin Kimathi ena inu Inko salute generation said non to ba kuishi organize boya bakaethera bakende picketing peacefully demonstration you all they are very organized but take damage all the patena linda ibongwa bawetabura inkuvera renge salute kwao vendelee hivyo. I think tukethera youth yetu nayo kiti atu eyo kiti thai o kwa Kenya yetu ni othai itethera tu na Kenya 2027 youth you have taken over ileleni na tuwithie mantu yetu ya Kenya tuithira tu peaceful tukeria buboya na tuithire siasa chetu ichiacha chia maendeleo ichiacha chia unity ichiacha chia kuringanira Kenya. You have no tribal basis. Gen Z they have no tribal basis na itubwiri kwithira Kenya ibo tubwiri kurio kumarua remo kathai royo is a big day for Kenya. Irio mbiro we kuviethirwa renge the third reading na final voting. Members of Parliament thikireni ya Kenya thikireni wo ground ikuwa ikuwa thirikari no mokethire ne ukonsinda ne antu wa Kenya bakwenda tukiokulukia mbiru ethira ne kuringwa ne wekirwa sign president ya kwethira ena ekireta instability Kenya tubwire kubiethia mantu yara ya affect muntu wonde taxes ni bwire kurewa na ni tuire kuma 1963 tuire kurea taxes kwethera kwina finance bill lakini finance bill we 2024 ni eretete mantu maingi monka common man mama mboka boda na mwananchi wonde aimundene akirema akenda kintu bya kiedude na kudia finance bill no tuinye leo thirikari ni bwire kurivas kenda ethira tutekwethira tu instabilize Kenya tuithia mantu yara yatekwendeka ni majority wa Kenya nkwira Kenya renge kanisa group chionda chia women group men groups na group chia kinya chierude ira chatethetie thirikari yokuluka itukwira atogwade bonde kwanza bakanisa sana ba apologize kile ya Kenya na ndo ibatuikiriria thina kurongoa na kanisa tumirwa yarongoa sana monka tokinyete aturi baba kulukirie National Assembly ne akulukirie the second reading ya finance bill 24 ikuwa National Assembly is the face of Kenya na ibo bwiri kuthikira a Kenya na atabakuwa kenda babiria bakiringa kura kana bakivithiria muswanda yothe bayuethe kwithia yo ina interest ya Kenya ukethira nukuona antu aba uchalete iba complain then nubwiri kurivas nubwiri kuilela na atomba otethia kenda national mukenya wonde mama mboka bonda na common man ethira atekuinyilwa ni mantu aya kuendelea thai Kenya. High cost of living thibitari cheto itena ndawa chukuru ne very expensive atongoria betu ba Kenya National Assembly ne bwiri kuilela mantu yau kenda yethira ya utetheria common man atekethira na inyeletwe imantu aya kuendelea thai. High cost of living biashara nyingi chaingiro kuma corona na itaomba okira na uti mecha CV kireto ke finance bill eto antu bakuthetera kethira no utetheria biashara kenda thirikari omba kuona mbecha na Kenya bomba kuona mbecha.